Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, samo je nas Vukašin. Evo u današnjem videu idem kod mog drugara da snimim 3 Opela koje on posjeduje. U nastavku videa vidjet ćete o kojim se modelima radi. Automobili nisu na prodaju, znači u pitanju je lična kolekcija koju on posjeduje za sebe. Tako da ćete u nastavku videa vidjeti o kojim se modelima radi. Također auto ćemo provozati, snimiti, upalit. Ostanite sa nama na kraju videa pa da vidite o čemu se tačno radi. Evo nas ljudi, stigli smo. Evo kojim automobilima se radi. U pitanju je Kadett E 1.6 benzin, 66 kW u limuzinskoj izvedbi. Evo sad će vidjeti kako izgleda. Znači jako očuvan automobil. Sad ćemo da ga upalimo, da vidite kako radi. Auto nije paljen godinu dana, sad ćemo ga prvo upalimo, da li ću upaliti. Naredni auto koji snimamo, tačnije koji je tu u dvorištu kod mog druga, u pitanju je Opel Kadett 1.8 benzin, 85 kW automatik. U pitanju je jubilej izvedba, tačnije jubilej oprema, šta tu dođe, mene se... Jubilej 125 godina napraviti. Da, jubilej 125 godina postojanja Opela. Isto jedan jako lijep automobil. Evo sad će vidjeti kako izgleda. Znači Opel Kadett 1.8 S. Evo ga, to je jubilej. Znači, jako očuvan auto za svoje godine. Evo vidite. Malo ću samo prije s druge strane vam prikažem i desnu. Vidite čisto ovako. Evo vidite gdje se auto nalazi, znači Mejdan, mjesto. Nadomak centra Banja Luke. Da, evo, čuste. Vidio se takav auto. Znači, evo kako taj auto izgleda. Javljam se kasnije, njega ćemo također paliti, pa se vidimo u nastavku videa. Evo snimamo i motor, 1.8 benzin, 85 kW. Ovo gore što fali, nije se šta je to bilo. A to sam ja skinuo, jer sam ga palio na flašice. Pa sam spalio, ali tu je plastika. Sad ćemo također upaliti u nastavku ovog videa, tako da ostanite do kraja sa nama, bit će jako zanimljiv video. Evo ga, Opel 125 godina, jubilej, znači 125 godina postojanja Opela. Eto ga. Šta? Eto. Gaz! Pusti ga sad! Nije odno metala, ali i više. Golf start nakon godinu dana. 1.6, 66 kW Kadett. Čekaj, sipaj, čekaj. Gold start nakon... Znaš ti njemu gore? Ovo pila nije paljen, tako mi resi. Da imam kako startuje ovaj 1.8 benzinac. Ajde, jara. Ne, kontakt. Znači u oku. Ne, idemo žorivo. Evo cold start Opela Skona, koji je motor mijenja se? 1.6, 55 kW. Dobro, 1.6 benzin, ajde imam kako ću upaliti. Dobro. Eto. To je taj OHC motor. Evo neki završni kadrovi. Ovo snimimo. Ali smo moždač. Ne diraj ništa kod njega bosu, jeboj dan. Može samo ga, može samo. To je ta OHC mašina.
Ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Recite nam vi neke svoje utiske ako imate ovakve automobile. I pozdrav do sljedećeg videa.